أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم جخلك درس خوين درباري حشي دبر دوام دكن جهاشتنا حقيقة ششمين دري حشمت وسرمدية إلهية كو جلوية ناوي جليل وباقية قد شيدبكو أف حشمتا ربوبيتكو تمام موجوداتان جروجي وستير كان بقرا حتى ذرين حجريان وانتا وك رينجبر وغلامان دا خباتي وإدارة دكا وبوي روشا وان يافاني دوي مسافر خانة مواقت دا اكتفا بكا وبسكنه بلي وك بهرتنا موسيم ودمسالان كدوي كائنات دا تيتا ديتن وأم تماشا دكن وان كارو خباتن بحشمت وفان سيارين كو وك تيران ده هواي ده دفرن وفان سير حركة وان قلك عجب وأف تسخيرة خارقة كو عرض جي إنسان كريا وك درقوشك وروش كريا وك جرايك وهر سال أف عرضة حشكو مري وكو جنوب سابقة وبخملينا لبر شعب ما زنديدك أفكار وخباتن قلك عجيب وخارقة تف نشان ددن وبما ددن زانينكو ده پشتیوان پردیان ده روبیتك وها معظم هيكو بسلطنتك وها محتشم حكم بالدكاء وسلطنتك ربوبيتا وهاجي هناك عباد ومخلوق كجير لايق دخوازه ومزهركي كو جير شايستيا داخواز دكا حالج حالي تدنهيري كو راعية غلام وين كو بماحية أخوة هري جامع وبرومتن دوي ميفان خانيا دنيا دا دروشك پريشان يا موقت دا جيان دكن وكون بنا وميفان خانجي هر روش جوان تجي وفالا دبا وهم تمام غلام ورائية وي پادشاهي جبو تجربة خزمتي جبو دمكي دوي ميدان امتحان دا تينا ديتن وميدان جي هر ساعة دقهرة وهم تمام في رعيتها هاني جبو تماشيا نمونين إحسان صانع ذو الجلال وصنعة وين خارقة ين برومت بنارينا تجارت و بازرگانية دمشهر و كولان أفي جيهان دا جبوكو تماشا بكن و أو رعية دوي تشيرگه و پیشنگه هانه دا چند دقيقيان رادوستن و تماشا دكن و پاشي هون دادبن و دشن و اف پیشنگه هنر و صنعت جي و اف پیشنگه هنر و صنعت جي سري هر دقيقه كي دگهره و دروشه كي دا ناسكنه و كسين كو دشن ايدي نازي برن و ينكو تنجي قالكي ناسكنن و دشن بلي اف روش و وازيت ددا نشاندانكو ده پشت في ميوان خانه هانه ده و ده پشت في ميدانه و پیشنگه ده هنه قصر و قوناغن تمي ين پادشاهي هنه وكو اواني دبنا مدار و مزهر جو سلطنة سرمديرة و او باغ و باغشة و دنيا وك نموننا
و او جوان استفاده دكن وان دبينن صورت وان هري خالص و عستن وان ين هري بلند و خزینه وان هري تجي د پشوان پردیان ده هنه و اوه بین دیتن. نخواه او کار و خباتین که دوی دنیا فانی ده تیند کرن جبو گهاشتنا وان اصلانه. نخواه او کار و خباتین دوی دنیا فانی ده تیند کرن جبو گهاشتنا وان اصلانه. و رب عالم دوی دنیای ده وان کاران جمع دخوازه جبو دوی عالم ده وان مافو حقان بدمه. هكا إنسان بسدم گنه و عسيانا خوش رحمتا خالق خواد دور نكا لغورا استعداد و قابليتا هر إنسانكي جير سعادتك دا عالم و آخرت دا خاطي آماده کرن. بلي چنابكو سلطنتك وها سرمدي ولسروان فاني زائل و زليلا بسكنه. بلي چنابكو سلطنتك وها سرمدي لسروان فاني زائل و زليلا بسكنه. و بالدوربينا في تمثيله لفي حقيقة هاني بنهره. مثلا تدكوي ريكي و دمشي پشتی دمکه تدبینیکو لکهلکاره خانک گلک دلال و رند هیا وزادکی گلکی مزن و خانه جم مسافر و میوان خوره دامزران دیه و چه کریه و جبوکو میوان وی شبکه تیده بهنا خو بده و هنکی عبرت ور بگره بمليون زيب وزير لوي خانه صرف كريه و پادشاه او خانه وسان خملان ديه و هموان ميوان و مسافرين كو تينا وي خانه جي جوان نعمت و خمل هانه زيده استفاده ناكن و دمك كورت لوان دنهيرن تير نابن و دچن. ليبلي هر ميوانك ماكينه خويا تايبت رسم و وینه وان تشتین کو د خانه دنه دکشینه و بخوره دبه و هم خدمتکارین وی ذات گلک مزن کو دوی خانه ده وظیفه دارن وینه وان میوانان گلکی بدقت و بالداری دگرن و هرتینن و هم تو دبینی کو او ذات هر روش گلک جوان خملو تزیینن و هم تو دبینی او ذات هروش گلک جوان خمل و تزیینات برومت خرادکه و جهوله رادکه و جبیوان خوین نهره هنک خمل و تزیینات نو ایجاد دکه و تینه هوله. پشتی کو تدویر ریده افروش دیتن قد بتره گومان دمینه کو ذاتا کی وها کو لدویره او خانو مانن هانه چه کریه و دامزران دیه دوی کو هنک آواهین وین بلند ین تمی و دائمی و خزنه ین وین بیداوی و گلک برومت و جود و جامعیه که ویا خارقه هبن و او ذاته کو وان اکرامان دوی خانا سریره ده دایا نیشاندان جبو وکرنا اشتها میوانان جد نعمت دائمی رایه و او ذاته کو وان اکرامان دوی خانا سریره ده دایا نیشاندان جبو وکرنا اشتها میوانان جد نعمت دائمی رایه وان میوانان تشویقی اصلی وان نعمتان دکه و جبو هشیاریا وانه هر وکی وی میناکا کو مگوت روشامیا وی دنیای کو امتی ده جیان دکن وک روشا میوانن وی خانه
هێشک و حەشێتە لەسەرێتەیە li vê rewşa jiyana xwe ya dinyayê baş binêre tu yê van neh esasên ku ji pêş ve tên gelek baş fehm bikî. Em dê Xwedê hez bike wan heqîqetên dîtir yan ji wan neh esasên ku dê werin di derseke dîtir de înşallah teala bixwînin heta derseke dîtir bimînin di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.